기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 은혜 가운데 불러주신 거 감사합니다. Ариун бурхан миний өнөөдөр ч гэсэн та өөрийнхөө нэгүсэл донд биднийг дуудсанд баярлалаа. 이 시간에도 하나님이 함께 하셔서 하나님의 말씀을 잘 듣고 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ цаг ч гэсэн та бидэнтэй хамт байж таны үгийг сайн сонсож ойлгоход туслаарай. 우리 통가 사모님, 하나님께서 성령으로 또 사랑으로 충만케 하셔서 기쁘고 즐거운 마음으로 잘 말씀을 증거하게 해주시옵소서. Тунгаг та өөрийнхөө хайр болон нэгүслэр дүүргэж өгч баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр орчуулахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 오늘은 Хамт 스가랴 зөөгч 7장, микрофон хаагаарай. 스가랴 7장 Нэг хахаар зэрэг камера хачаад ташах. 스가랴 7장 두 번째 대지입니다. За Захария номын 7 дугаар бүлгийн одоо 2 дахь хэсэг 두 번째 байгаа. 대지는 하나님의 말씀을 순종하라는 말씀입니다. Би нөгөө цааснуудаа юу ачсан юм альчид. За Бурхны үгийг дуулууртай даг гэсэн хэсэг. 자, 7절 읽어주세요. 7절. 7 дугаар ишлэл. Иерусалим оршин суугчдтай байж эргэн тойрных нь хотууд хөгжин цэцэглэж Негев ба улсын бэлэрч хүн амьтантай байх үед эртний иш үзүүлэгчдээр эзний тунхагласан үгс нь эдгээр биш гэж үү гэв. 목사님, 그 방정님 마이크를 꺼주세요. 호스트가 될 수 있어요. 그분이 그 휴대폰을 핸드폰이? 이렇게 다룰 줄 모르시는 것 같아요. 함정님. 누구? 함정. 함정님 마이크를 그 함정이 хичээ та битгий юм оролдоорой. Эндээс таны микрофоныг хаач нь багш. Тэгэхээр битгий юм оролдоорой. 목사님 끌 수 있어요. 한자부? 예, 함정님 마이크만 꺼주세요. 음성 제거. 네, 오케이. 됐죠? 네, 됐습니다. 저장. 녹음 저장. 자, 그러면 오늘 말씀은 스가랴 7장 두 번째 대지입니다. За, Захария 7 дугаар бүлгийн 2 дугаар хэсэг. 자, 7절을 읽어주세요. 7 дугаар ишлэгийг уншия. Иерусалим оршин суугчдтай байж эргэн тойрных нь хотууд хөгжин цэцэглэж Негев ба улсын бэлэрч хүн амьтантай байх үед эртний иш үзүүлэгчдээр эзний тунхагласан үгс нь эдгээр биш гэж үү гэв. 두 번째 대제 말씀은 하나님의 말씀을 잘 순종하라는 것입니다. За энэ 2 дахь хэсэг нөгөө хуваагдлаараа бол 2 дугаар хэсэг одоо явж байна. 2 дугаар хэсгийн гарчин болохоор Бурхны үгэнд дуулууртай бай. 이 구절부터는 진정한 신앙생활은 금식이 아니라 선지자를 통해서 주시는 하나님 말씀을 잘 순종하라는 것입니다. За энэ ишлэлээс эхлээд энэ ишлэл нь болохоор зөвхөн 7 дугаар ишлэл байгаа. За эндээс эхлээд юуны тухай өгүүлж байгаа вэ гэхээр жинхэнэ итгэлийн амьдрал гэдэг бол мацаг барих биш, харин Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай дагаж хэрэгжүүлж амьдрах явдал юм а гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 하나님의 말씀을 순종하는 것이 신앙생활의 근본이라는 것입니다. Бурхны үгийг дуулууртай дагах нь итгэлийн амьдралын хамгийн үндсэн суурь юм а. 믿음이라는 것은 하나님과 하나님의 말씀을 몸으로 순종하는 것입니다.
Итгэнэ гэдэг бол Бурханд болон Бурханы үгэнд биеэрээ амьдралаараа дуулууртай байхыг хэлж байгаа. 그 유다 백성들을 하나님께서 사랑하시기 때문에 시대마다 선지자들을 보내셔서 하나님의 말씀을 이렇게 주셨습니다. Бурхан Юдагийн ард түмэнд хайртай байсан учраас цаг тухай бүрд нь иш үзүүлэгч нараа илгээж өөрийнхөө үгийг өгч байсан. 이와 같이 하나님의 말씀을 순종하지 않고 그 형식적인 그 금식을 가지고 종교적인 행사만 하는 것은 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다는 것입니다. Бурханы үгийг дуулууртай дагахгүй байж ээж зүгээр л хэлбэр төдий мацаг байралтаар одоо итгэлийн амьдралаа орлуулна. Мацаг барьснараа итгэлээр амьдарч байна гэж бодох нь бол Бурханыг баярлуулж чадахгүй, Бурханд тааламжгүй хэрэг юм аа. 형식적인 의식이나 이런 금식만 가지고는 하나님이 기쁘게 그 예배를 받지 않으신다는 것입니다. Хэлбэр төдий зан үйл буюу мацаг барилт төдийхнөөр Бурханыг баярлуулж чадахгүй. 과거 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 순종할 때에는 예루살렘과 그 사면 성읍에 백성이 많이 거할 수 있게 해주셨습니다. Урд нь Израилийн ард түмэн Бурханы үгийг дуулууртай дагдаг байх үед бол Бурхан Иерусалим болон эргэн тойрных нь хотуудыг хөгжил цэцэглэлтэнд хүргэж байсан. 그리고 그 백성들이 형통하게 살아갈 수 있도록 하나님이 복을 주신 것입니다. Тэгээд тэр хотуудад оршин суугчдын бүхий л амьдрал үйлсийг бүтэмжтэй болгож өгч байсан. 그래서 이 7절 말씀이 하나님의 말씀을 잘 순종할 때는 하나님께서 이와 같이 약속대로 하나님이 복을 주신 것입니다. Тэгэхээр энэ 7 дугаар ишлэл дээр өгүүлсэнчлэн Бурханы үгийг дуулууртай дагаж амьдрах юм бол Бурхан бүхий л тэр ёрооллуудыг өгч тэр оршин суугчид ард түмнийг аз жаргалтай хөгжил цэцэглэлтэй байлгаж өгдөг. 이와 같이 하나님의 말씀을 순종하는 것보다 어떤 금식이라든가 종교적인 행사에 형식적으로 치우친다면 하나님이 기쁘게 그 예배를 받지 않으신다는 것입니다. Ингэж Бурханы үгэнд дуулууртай дагахгүй хэрнээ зүгээр л одоо хэлбэр төдий зан үйлийг үлдээд мацаг барих гэх мэтчлэн тиймхэн юмар одоо итгэлийн амьдралаа орлуулах юм бол тийм хүмүүсийн мөрөглийг Бурхан таалж хүлээж авахгүй. 네. 그래서 예루살렘과 사면 성읍에 백성이 평안히 거주하며 이게 하나님 말씀을 순종할 때는 하나님께서 사방에 평안을 주신다는 것입니다. Тэгээд Иерусалим болон Иерусалим оршин суугчдтай байж эргэн тойрных нь хотууд хөгжин цэцгэлсэн гэж байна. Тэр Бурханы үгийг дуулууртай дагах юм бол Бурхан ийхүү амар амгалан өгдөг байх нэ. 이와 같이 하나님께서는 남방과 또 평안에도 사람이 거주할 수 있도록 하나님이 복을 주시는 것입니다. Мөн нэгэ ба улсын бэлэр ч хүн амьтантай байх үед гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор нэгэв гэдэг бол одоо өмнөд зүгийг хэлж байгаа. Тэгээ өмнө зүгт болон улсын бэл улсын бэлээр бол нэг хүн амьтан нутаглаад байдаггүй шүү дээ. Гэтэл тийм нэгэв болон улсын бэлт ч гэсэн хүн амьтан оршин суухуйцаар тийм одоо хөгжил цэцэглэлт амар амгаланг Бурхан өрөөж өгдөг байх нь. 이와 같이 하나님 말씀을 과거에 이스라엘 백성들이 잘 순종할 때는 하나님께서 백성들이 많이 거하게 하시고 또 평안을 주시고 형통하게 해주셨다는 것입니다. Урд нь Бурханы үгийг дуулууртай дагаж амьдардаг байх үед Бурхан гэж олон оршин суугчтай байлгаж байсан байна. Амар амгалан өгдөг байсан байна. Бүхий л амьдрал үйлсийг нь
бүтэмжтэй болгож өгдөг байсан байна. 8절, 9절, 10절까지 읽어주세요. 8-аас 9-р ишлэгийг уншия. Тэгээд эзний өвс Сихарияд ирж Түгтэмдийн эзэн ингэж альцсан. Үнэн шудраг ёсыг дэлгэрүүлэн хүн бүр өөрийн ах дүүст инэрл ба өрөвч сэтгэлээр хандагтун бэлэвснийг болон өнчнийг ирмэл хүнийг болон ядууг бүү дарал нэгнийхээ эсрэг зүрхэндээ мууг бүү төлөвл. 자, 이 8절부터 10절까지는 하나님의 말씀을 구체적으로 어떻게 실천할 것인가에 대해서 가르치고 있습니다. 이게 세 번째인가요? 세 번째 제목이에요? 아니요. 8절, 9절, 10절에 자, 하나님의 말씀을 어떻게 순종할 것인가 구체적으로 가르치고 있는 내용입니다. 이게 두 번째 작은 제목 속에 있는 아, 거예요? 아니면 세 그렇죠. 두 번째인가요? 번째 대지죠. 아, 두 두 번째 번째 대지. 대지가 며칠? 첫 번째 대지는 금식에 대한 문답을 우리가 배웠죠. 1절부터 6절까지 지난 시간에 금식에 대한 문답을 우리가 1절부터 6절까지 배웠습니다. 예, 두 번째가 두 번째 며칠? 대지는 하나님 말씀을 순종하라. 7절부터 10절까지. 7절부터 10절까지가. хоёрдугаар хэсэг маань болохоор 7-аас 10 дугаар ишлэл хүртэл юм байна шүү. 네. 어떻게 그리고 통역됐죠? 네. 예. 하나님의 말씀을 순종하라는 그 이제 두 번째 대지인데 하나님의 말씀을 구체적으로 어떻게 순종할 것인지 가르치고 있습니다. 8절에서 10절까지. За сая 7 дугаар ишлэгийг нь ярьсан тийм ээ. Одоо 8-аас 10 дугаар ишлэл нь болохоор тэгвэл Бурхны үгийг яаж дуулууртай дагах юм бэ гэдэг тухай дуулууртай дагах вэ гэдэг одоо тийм яг тодорхой хэрэгжүүлэлтийн талаар 8-аас 10 дугаар ишлэлээр өгүүлсэн байна. 네. 자, 이 구절은 사람에 대하여 옳게 행할 도덕을 네 가지로 이렇게 가르치고 있습니다. Энэ хэсэгт болохоор одоо хүний одоо биелүүлэх ёстой ёс суртахууны 4 зарчмыг энд өгүүлсэн байна. 첫째는 진실한 재판을 향하라는 것입니다. Нэгдүгээрт нь үнэн шударга ёсыг дэлгэрүүлэх. 어느 시대든지 하나님이 백성들이 재판할 때에 하나님 앞에서 진실하고 정직하게 재판을 하라는 것입니다. Энэ нь болохоор одоо аливаа асуудлыг шүүх талаар шүүн хэлэлцэж шийдвэрлэх талаар өгүүлж байгаа. Ямар ч цаг үед байсан Бурхны ард түмэн бол аливаа асуудал, аливаа хэргийг бол яг үнэн зөв шударгаар шүүж байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 두 번째는 서로 간에 백성들 서로 간에 인애와 긍휼을 베풀라는 것입니다. Хоёрдугаарт нь болохоор хүн бүр өөрийн ах дүүст инэрл ба өрөвч сэтгэлээр ханд гэсэн байна. 세 번째는 과부와 고아와 나그네와 이 궁핍한 자를 압제하지 말라는 것입니다. Гуравт нь болохоор бэлэвсэн, өнчин, ирмэл болон ядуу хүмүүсийг бүү дарлаа. 네 번째는 남을 해하려는 마음을 품지 말라는 것입니다. Дөрөвдүгээрт нь болохоор бусдын эсрэг хорон мууг бүү төлөвлөө гэсэн. 이 하나님께서 금식 문제를 가지고 물어보는 그 유대인들에게 사람에 대하여 옳은 그 도덕 실천을 지금 가르치고 있는 것입니다. 사람에 대한 옳은 도덕 실천. Израильчууд 어떤 질문을 다시 한번 해주세요. 우리가 스가랴 7장을 보면요. 1절부터 6절까지를 보면은 이스라엘 백성들이 금식 문제에 대해서 하나님께 물어봤습니다. 그에 대한 대답으로 하나님은 그 형식적인 금식보다는 맞아. 사람들에 대한 올바른 그런 관계,
그리고 하나님 앞에서 정직하게 공의롭게 사는 것이 더 중요하다고 가르치는 겁니다. Израилийн ард түмэн болохоор эзнээс асуусан асуулт нь болохоор мацаг барилтын тухай байсан тийм ээ. Жил бүр одоо 5 дугаар сард 7 дугаар сард барьдаг тэр мацгаа бид нар барьсаар байх уу гэдэг тухай асуултыг тавьсан. Тэрүүнийх нь хариулт болгож бурхан зөв шударга бас инэрэнгүү амьдрах талаар ингэж 4 зүйлийг ясвартгууны 4 зарчмыг хэлж өгсөн байна. 그래서 하나님의 백성들이 금식하는 어떤 종교적인 행사보다는 하나님의 말씀대로 진실한 재판을 할 것이고 또 하나님의 말씀대로 서로 그 인애와 긍휼을 베풀라는 것입니다. Израилийн ард түмэн мацаг барилтын тухай асуусан бол бурхан хариуд нь тийм хэлбэр төдий хуурамч мацаг барилт хэрэггүй. Харин түүний оронд та нар үнэн шударгаар шүү ах дүүсээ инэрч өрөвд гэх мэтчлэн хариулсан. 그리고 과부와 고아, 나그네와 이 궁핍한 자에 대해서 압제하지 말고 긍휼을 베풀라는 것입니다. Мөн бэлэвсэн болон өнчүүн ирмэл болон ядуу хүмүүсийг дарлалгүй тэдэнд бас инэрл хайраар хандаа. 또 남에 대해서 남을 해치려고 그 마음에 악한 생각을 품지 말라는 거예요. Мөн бусдын эсрэг хорон муу санаа бүү өвөрлөө. 이것은 이제 10계명에 있어서 사람에 대한 계명에 해당되는 말씀들입니다. Эдгээр нь бол 10 тушаалууд дундаас хүнтэй холбоотой хөрштэй одоо хэрхэн харилцах вэ гэдэгтэй холбоотой асуудлууд байна. 그래서 하나님께서는 그 이스라엘 백성들이 금식 문제를 가지고 이렇게 하나님 앞에 물어보는 그런 상황에서 그거보다 더 중요한 것은 사람에 대한 올바른 관계를 가지고 하나님 말씀대로 실천하라는 것입니다. Яа тэгээд Израильчуудын асуусан мацаг барилтын тухай асуултын хариулт нь бурхан хариуд нь бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүн хүндээ яаж хандах вэ? Яаж одоо ёс суртахуунтай амьдрах вэ гэдэг тухай хариултуудыг өгсөн байна. 이와 같이 하나님을 경외하고 사랑하는 그 신본주의 그 종교는 사람에 대하여 올바른 그 도덕을 행하라는 것입니다. Эрэндээс харах юм бол бурхан төвтэй гэхдээ одоо хуурамч бурхад энэ талаар ярьж байгаа ш. Яг эзэн бурханыг төвөө болгож эзэн бурхан төвтэйгээр амьдардаг хүмүүс бол хүнийг яг хүн ёсоор нь дээдэлж эрхэмлэж тийгүү ханддаг. 오늘날 교회가 하나님 앞에서 예배를 드리고 여러 가지 종교 행사를 갖는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀대로 사람에 대해서 올바르게 행하라는 것입니다. Өнөөдөр ч гэсэн чуулганууд эзэн бурхандаа хүндэтгэл мөрөглийг өргөөд тэр чуулганы одоо амьдралаар амьдарч янз бүрийн одоо сүм чуулгантай холбоотой үйл ажиллагааг явуулж байгаа боловч хамгийн гол нь бид нэр өдөр тутмын амьдралдаа ч гэсэн бурхны үгийн дагуу хүмүүстэй ёс суртахуунтай харилцаж тэдэнд яг хүнлэг хүн ёсоор хандаж харьцаж байх ёстой маа. 하나님 사랑은 반드시 그 이웃 사랑으로 나타나게 되어 있습니다. Бурхныг хайрлах хайр бол заавал хөршөө хайрлах хайраар илэрч байдаг. 그리고 하나님과의 올바른 관계는 그 이웃과의 올바른 관계로 이렇게 증명이 되는 것입니다. Бас бурхантай зөв харилцаж байгаа юу үгүй юу гэдг нь
хүрштэйгөө харилцах харилцаагаар илэрч харагдаж байдаг. 또 하나님의 공의는 반드시 사람에 대한 공의로 나타난다는 것입니다. Бас бурхантай бурхны зөв шударга ёсыг хэрэгжүүлж байгаа эсэх нь хүмүүст бас тийхүү зөв шударга хандаж байна уугүй гэдгээр харагдаж байдаг. 이것을 그 십계명에서 잘 교훈하고 있습니다. Энэ бүхнийг бол 10 тушаалд маш сайн сургамжилж хэлж өгсөн байгаа. 하나님께서는 이스라엘 백성과 하나님의 백성으로 언약을 한 다음에 언약 백성으로서 그 십계명을 지키도록 모세를 통해서 주셨습니다. Бурхан Израильтай гэрээ байгуулж Израилийн ард түмнийг өөрийн гэрээт ард түмэн болгосон. Тэгээд өөрийнхөө тэр тушаалыг Мосегаар дамжуулан Израилийн ард түмэнд өгсөн. 그래서 이 십계명은 하나님에 대한 사랑과 그 이웃에 대한 사랑이 함께 연결된 것으로 교훈하고 있는 것입니다. Тэгээд тэр 10 тушаал бол Бурхантай холбоотой тушаалууд болон хүнтэй холбоотой өөрөлдөө хүрштэйгөө хэрхэн харилцах вэ гэдэгтэй холбоотой тушаалууд хамтдаа байдаг. 그래서 하나님과의 올바른 관계가 또 내 이웃과의 올바른 관계로 이렇게 연결된 것이 바로 십계명입니다. Тэр 10 тушаалыг харах юм бол Бурхантай харилцаж байгаа зөв харилцаа маань хүрштэйгөө харилцаж байгаа зөв харилцаа болж тэгж хоорондоо холбогддог гэдэг нь тэр 10 тушаалаас харагддаг. 이 십계명은 모든 계명이 그 하나님과 내 이웃과의 관계로 다 하나로 연결된 것입니다. 10 тушаал гэдэг бол Бурханы тухай болон хөршийн тухай тушаалуудаар хоорондоо нэг болж холбогддог. 이와 같이 십계명대로 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하면 하나님이 반드시 복을 주시고 또 살고 번성케 해주신다고 약속을 하셨습니다. Ийхүү 10 тушаалыг биелүүлж Бурхантай болон хөрштэйгөө зөв харилцах юм бол Бурхан Израилийн ард түмнийг тэр нутагт нь амьдруулах болон мөн хөгжил цэцэглэлтэнд хүргэх болно гэж амласан. 그래서 우리는 하나님의 교회의 일꾼으로서 이 교회에 이 하나님의 말씀을 성도들한테 잘 가르쳐서 그 하나님에 대한 사랑을 이웃과의 사랑으로 이렇게 나타날 수 있도록 우리가 잘 가르쳐 줘야 됩니다. Бид нэр эзний чуулганыг хариуцсан, эзний чуулганд үйлчилж байгаа хүмүүсийн хувьд эдгээр тушаалуудыг Бурханы энэ үг сургаалуудыг итгэгч нартаа сайтар ойлгуулж, зааж өгч, тэгээд тэр итгэгч нар маань ч гэсэн Бурханыг хайрлах хайр нь өршөө хайрлах хайр болж холбогдож, илэрч харагдаж байхаар тийхүү зааж сургах хэрэгтэй юм аа. 이 불신자들은 하나님을 모릅니다. 하나님에 대해서 아는 지식이 없습니다. Итгэвч бус хүмүүс бол Бурханыг юусоо мэдэхгүй, Бурханы талаар мэдлэг огт байхгүй. 그래서 이 성도들을 통해서 이 교회 성도들의 사랑을 통해서 하나님은 사랑의 하나님이구나. 그것을 우리가 나타내 보이는 것입니다. Тийм учраас итгэгч нараар дамжуулан, ариун хүмүүсээр дамжуулан тэр Бурханыг мэдэхгүй байгаа үл итгэгч нар Бурхан бол хайр юм байна гэдгийг тэдний итгэгч нарын үйлдэл болон тэр хөршөө хайрлаж байгаа хайраар нь дамжуулан мэддэг болох ёстой. 또 다른 사람의 죄와 허물을 용서함으로써 하나님은 용서해 주시는 하나님이다. 죄를 용서하시고 이렇게 하나님이 사랑해 주시는 하나님인 것을 우리가 증거해야 됩니다. Бас бусдын алдаа дутагдал гэм нүглийг уучлж өгснөөрөө Бурхан бол уучлалын Бурхан юм байна гэдгийг итгэгч нар өөрсдийн үг ба үйлдэл амьдралаараа тэр үл итгэгч нарт гэрчлэн харуулж явах ёстой. 그래서 이 재판하는 것도 우리가
하나님의 백성들이 재판관이 돼서 재판할 때도 정직하게 진실하게 재판함으로써 하나님은 정직하시고 진실하신 하나님인 것을 증거해야 되는 것입니다. Бас Бурхны ард түмэн аливаа асуудлыг шүүн хэлэлцэхдээ зөв шударгаар шүүснээрээ итгэж биш хүмүүст ч гэсэн Бурхан бол шудраг Бурхан юм байна. Зөвхт Бурхан юм байна гэдгийг бас гэрчилж харуулдаг байх ёстой. 또 교회는 성도들이 다른 사람들에 대해서 인애와 긍휼을 베풀므로써 하나님이 인애와 긍휼이 하나님인 것을 증거하는 것입니다. Мөн бусад хүмүүст итгэгч нар инэрл ба өрөвч сэтгэлээр хандсанараа Бурхан бол өрөвч нэгүүлсэнгүй инэрэнгүү Бурхан юм байна гэдгийг гэрчилж харуулах ёстой юм аа. 또 과부, 고아나 나그네 이 궁핍한 사람들을 잘 도와주고 이렇게 긍휼히 여김으로써 하나님은 연약한 자의 하나님이시고 또 그 불쌍한 사람들을 하나님은 긍휼히 여기셔서 이 도와주시는 하나님인 것을 증거해야 됩니다. Мөн бэлэвсэн, үнчин, ирмэл хүмүүс болон ядуусыг өрөвдөж, инэрч, тэдэнд тусалж, тэднийг халамжилснараа Бурхан бол ийм сул дорой хүмүүсийг өргөж тэтгэдэг, инэрэнгүй, өршөөнгүй бас ингэж тусалж дэмждэг Бурхан юм байна гэдгийг гэрчлэн харуулах ёстой. 저희 하나님은 외로운 자의 하나님, 고아나 과부의 그 외로움을 불쌍히 여기시고 또 위로해 주시고 도와주시는 하나님인 것을 증거해야 됩니다. Ийхүү Бурхан бол тэр ганцаардсан, гадуурхагдсан хүмүүсийн Бурхан гэдгийг тийм хүмүүст тийм хүмүүсийг өргөн тэтгэдэг инэрэнгүй Бурхан гэдгийг харуулах ёстой. 또 성도들은 남에 대해서 악한 마음을 품지 말고 선한 마음을 가지고 선한 행동을 함으로써 하나님은 선하신 하나님인 것을 증거해야 됩니다. Мөн итгэгчид бусдын эсрэг хорон муу санааг өвөрлөхгүй харин бусдын талаар үргэлж сайнаар санаж сайныг үйлдэснээрээ Бурхан бол сайн Бурхан гэдгийг харуулж гэрчлэх ёстой. 이렇게 행하는 것이 금식을 하는 거나 또 종교적인 어떤 의식보다 더 중요하다는 것을 오늘 가르치고 있는 것입니다. Ингэж амьдрах нь ямар ч шашны зан үйл эсвэл тэр бацаг барилтаас илүүгээр зөвхт амьдрал, итгэлийн амьдрал юм аа гэдгийг өнөөдрийн энэ ишлэл бидэнд зааж сургаж байна. 다음에는 이제 세 번째 대지입니다. 세 번째 대지. Дараагийнх нь 3 дугаар хэсэг. 이 말씀을 순종하지 않는 자를 하나님은 징벌하신다는 것입니다. Бурхны үгэнд дуулуургүй хүмүүсийг Бурхан шийтгэнэ. 자, 이 구절들은 이제 11절부터 14절까지인데요. 말씀을 순종하지 않는 자의 징벌. 11-ээс 14 дугаар ишлэл Бурхны үгэнд дуулуургүй хүмүүсийн шийтгэл. 자, 이 구절들은 유다 백성이 바벨론으로 잡혀가기 전에 하나님 말씀을 순종하지 않은 사실에 대하여 구체적으로 진술하고 있습니다. За энэ хэсэгт болохоор Израилийн ард түмэн, Юдагийн ард түмэн Бабилон руу олзлогдож цөлөгдөхөөс өмнө Бурхны үгийг дуулууртай дагдгүй байсан, дуулуургүй байсан гэдгийг гэрчлэн өгүүлж байгаа хэсэг байна. 자, 11절 읽어보세요. 11 дэх эшлэгийг уншъя. Гэвч тэд анхаарч үзэхээс татгалзан зөрүүдлэн эргэж сонсохгүйгээр чихээ таглав. 자, 이 그들이 듣기를 싫어하며 등을 돌린다. 등을 돌리며 듣지 아니하려고 길을 막았다는 것입니다. Анхаарч үзэхээс татгалзаж зөрүүдлэн эргэж сонсохгүйгээр чихээ тагалсан гэж байна. 이 하나님의 백성들이 이와 같이 하나님의 말씀을 듣기 싫어하고 등을 돌리고 등을 돌린다면 배신하는 것입니다. Бурхны ард түмэн хэрнээ
Бурхны үгийг сонсохоос татгалзаж чихээ тагалсан мөн зөрүүдлэн эргэсэн гэж байна. Энэ зөрүүдлэн эргэнэ гэдэг бол нэг юмсандаа урвсан, Бурхнаас урвсан гэсэн үг. 또 하나님의 말씀을 듣지 아니하려고 길을 막는다는 길을 막는다는 거예요. Бурхны үгийг сонсохгүй тулд чихээ тагалсан. 얼마나 이거 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에 대해서 불순종하고 거역하고 배반하는 것을 그 구체적으로 증거하고 있는 말씀입니다. Бурхны ард түмэн хэрнээ Бурхны үгийг ямар их эсэргүүцээж, ямар их зөрүүдлэж одоо дагахаас татгалзаж байсан бэ гэдгийг маш тодорхойгоор энд өгүүлсэн байна. 자, 12절 읽어보세요. 12-ыг уншъя. Тэд өөрсдийн зүрхийг цахиур мэт болгосон учраас тэд төв төмдийн эзэн өөрийн сүнсээр эртний иш үзүүлэгчдээр дамжуулан илгээсэн хууль болон үгсийг сонсож чадаагүй. Иймд төв төмдийн эзнээс үлэмжийн их уур хилэн ирсэн. 자, 그 마음이 불순종하고 거역하는 그 마음이 금강석 같다고 했습니다. 금강석 같다. Тэдний тэр зөрүүд дуулуургүй зүрх нь цахиур мэт болсон гэж байна. 이 금강석은 참 아주 얼마나 이스라엘 백성들의 마음이 이렇게 굳어 있는지 하나님의 말씀에 대해서 굳어 있어요. 얼마나 이 강팍한 것인지 그걸 보여주고 있는 그런 말씀입니다. Цахиуртай зөөрлсөн нь бол тэр Израилийн ард түмний зүрх сэтгэл Бурхны үгийн эсрэг ямар тэгэж одоо зөрүүд хатуу болсон байсан бэ гэдгийг илэрхийлсэн үг байна. 네. 이 금강석으로 이게 우리가 유리를 절단하고 이 단단한 그 물질을 이렇게 끊고 절단하지 않습니까? Цахиураар бид нар цахиур чулуугаар бид нар одоо хоолунд хийж ямар одоо тийм хатуу зүйлийг зүсэж огтолж тэгж хэрэгэлдэг. 그러니까 참 이스라엘 백성들의 마음이 하나님의 말씀을 불순종하고 거역하니까 그 마음들이 이렇게 금강석 같이 이렇게 단단하게 굳어져서 하나님의 말씀을 받지 않는다는 것입니다. Тэдний зүрх сэтгэл бол энэ тийм зөрүүд хатуурсан байсан учраас яг л цахиур шиг болсон. Тэгээд тэд ийм зүрх сэтгэлээрээ Бурхны үгийг эсэргүүцэж дуулууртай дагахаас татгалзаж байсан. 자, 이게 율법과 만군의 여호와가 있습니다. 그의 영으로 선지자들을 통하여 전한 말을 듣지 아니했다 했습니다. Ийм зүрх сэтгэлээ ийм цахиур мэт болгосон учраас тэд нэр төв төмдийн эзэн өөрийнхөө сүнсээр эртний иш үзүүлэгчдээр дамжуулан илгээсэн хууль болон үгсийг сонсож чадаагүй гэсэн юм. 하나님의 영으로 전한 말씀을 이스라엘 백성들이 듣지 아니함으로 거역함으로 하나님의 진노가 임했다는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө сүнсээр илгээсэн хууль болон үгсийг Израилийн ард түмэн сонсоогүй. Тэр үгсээс татгалцсан учраас Бурхан үлэмжийн их уур хилэнгээ илгээсэн гэж байна. 하나님이 보내신 그 선지자의 입으로 전하는 말씀은 하나님의 영으로 전파되는 말씀을 가리키는 것입니다. Тэр Бурханы илгээсэн иш үзүүлэгчдийн амаар тунхаглагдаж байсан үгс нь бол Бурханы сүнсээр хэлэгдсэн үгс байсан. 그러므로 유대인들이 선지자의 말을 순종하지 않는 것은 하나님의 성령을 반역하는 그러한 죄입니다. Тэгэхээр юдэчүүд Бурханы үгийг эсэргүүцсэн, Бурханы үгийг сонсоогүй гэдэг нь бол Бурханы ариун сүнсийг эсэргүүцсэн гэм нүгэл гэж хэлж болно. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성과 유다 백성을 진노하셨다는 것입니다. Тэмч учраас Бурхан Израилийг болон Юдагийн ард түмнийг уур хилэнгээрээ шийтгсэн байна. 자, 13절 읽어보세요.
13 дугаар эшлэл уншъя. Түүнийг дуудахад тэд сонсоогүй шиг тэднийг дуудахад нь би сонсохгүй гэж түг түмдийн эзэн айлдаж байна. 자, 내가 불러도 그들이 듣지 아니한 것처럼, 자, 하나님이 그렇게 선지자들을 보내서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 순종하라고 그렇게 하나님이 하셨는데도 듣지 않았다는 것입니다. Түүнийг дуудахад тэд сонсоогүй шиг. Өөрөөр хэлбэл Бурхныг дуудахад Израильчууд сонсоогүй шиг гэсэн байна. Тэгээ Бурхан Израилийн ард түмнийг дуудаж, тэднийг ойлгуулж, ухааруулахын тулд өөрийнхөө иш үзүүлэгчдийг өчнөө олноор нэлгээж, тэднэрийн амаар буюу өөрийнхөө сүнсээр өөрийнхөө үгсийг, хуйлуудыг өчнөөнөр нь илгээж, айлдаж хэлж байсан боловч 이스라엘чууд сонсоогүй. 그래서 하나님께서도 그들이 부르짖을 때 듣지 않으시겠다는 것입니다. Тийм болохоор Бурхан ч гэсэн одоо тэднийг дуудахад нь сонсохгүй, хариулахгүй гэж хэлж байна. 그들의 기도를 듣지 않겠다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэдний залбирлыг би одоо сонсохоо боллоо гэж Бурхан хэлж байна. 이건 하나님의 분노, 하나님의 분노를 드러내는 그러한 표현들입니다. Энэ нь бол Бурханы дээр уур хилэн илэрхийлж байгаа илэрхийлэлүүд юм аа. 네. 그래서 이 구절은 인간의 이스라엘 백성들의 불순종에 대하여 하나님이 어떻게 징벌하시는지를 보여주고 있는 것입니다. Тэгээ эдгээр нь болохоор тэр Израилийн ард түмний дуулуургүй байдлын эсрэг Бурхан тэднийг хэрхэн шийтгэх тухай өгүүлж байгаа хэсгүүд байна. 그들의 행한 대로 하나님이 갚아주신다는 겁니다. Ерөөсөө тэдний яг үйлсийн дагуу хариулах болно гэж Бурхан хэлж байна. 그러니까 그들이 망하는 책임은 그들 자신에게 있다는 것입니다. Тэдний суурьч мөхсөн тэр хариуцлага нь шалтгаан нь бол тэдэнд өөрсдөд нь байгаа гэдгийг хэлж байна. 자, 그 신뢰를 잠언 1장 23절 잠언 1장 23절부터 한번 보겠습니다. За энэний үнэтэй төстэй жишээг тэр сургаалт төгс намын 1:23-аас харъя. 잠언은 그 솔로몬 잠언인데요. 솔로몬의 잠언인데 그 잠언 1장에서 솔로몬은 이스라엘 백성들이 그 불순종, 하나님의 말씀을 듣지 않고 거역하는 그 죄를 아주 구체적으로 여기에 진술하고 있습니다. Энэ сургаалт төгс болохоор Соломоны бичсэн үгс байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ 1-р бүлэг дээр нь ялангуяа Соломон хаан Израилийн ард түмний тэр дуулуургүй байдал, Бурханы эсрэг гэм нүглийг нь маш тодорхой өгүүлсэн байдаг. 자, 23절 읽어보세요. 23 дугаар эшлэгийг уншия. Сургаалт төгс 1:23. Гисгээл тэд минь эргэн ханд тэгвэл би сүнсээ та нар дээр бэлхуулна, үгээ би та нарт мэдүүлнэ. 나의 책망을 듣고 돌이키라 하고 그랬습니다. Миний гисгэлтийг сонсоод эргэцгээ гэсэн байна. 근데 이스라엘 백성은 듣지를 않습니다. Гэтэл Израильчууд ерөөсөө сонсоогүй. 하나님의 말씀으로 책망을 잘 받으면 하나님이 그 용서해 주시고 다시 복을 주시는데 하나님의 책망을 거절하는 것입니다. Тэгээ гисгэлт гэдэг нь болохоор Бурханы одоо тэр уур хилэн буюу Бурханы тэр шийтгэлийг хэлж байгаа тийм. Тэр шийтгэлийг хүлээж аваад гэм нүглээ ойлгоод ухаарад эргэх юм бол Бурхан тэднийг уучлаад өрөөх байтал тэд ерөөсөө тэгж хүлээж аваачгүй сонсоочгүй. 24절 읽어보세요. 24 дугаар эшлэлийн уншия. Дуудахад минь та нар үл хэрэгссэн даллан сунгах гарыг минь хинч ис анхаарсан тул. 하나님께서 선지자들을 통해서 그 종들을 통해서 이스라엘 백성들을 불렀지만 그들은 듣기 싫어했다고 했습니다. Бурхан өөрийнхөө зарцнаар буюу иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан Израилийн ард түмнийг дуудсан боловч тэд нар үл хэрэгссэн гэж. 하나님의 말씀을 듣기 싫어했다는 거예요. Ерөөсөө Бурханы үгийг сонсохоос дургуутсан
гэсэн үг. 또 하나님이 손을 폈지만 돌아보는 자가 없다는 것입니다. Мөн бурхан өөрийнхөө гарыг сунгасан боловч түүнийг 이 돈로 하나님이 эргэдэг 하시는 일에 хүмүүс 대해서 байхгүй. 관심이 없는 거예요. Түн рүү эргээгүй гэж байна. Ерөөсөл за энэ ерөөсөл бурхны хийж байгаа үйл хэрэг бурхны ажлыг ерөөсөө анхаарч тоодоггүй байсан. 돌아보는 자가 없다는 것은 하나님에 대해서 관심이 없다는 것입니다. 전혀 관심이 없다는 거예요. Даллан сунгах гарыг минь хинч ис анхаарч ис анхаарна гэдэг бол ерөөсөө тэр бурханд анхаардаггүй. Бурхан юу хийж байна, өөрсдийнх нь төлөө яаж байна гэдгийг ерөөсөө анхаардаггүй байсан гэсэн. 25절 읽어보세요. 25 дугаар эшлэгийг уншъя. Бүх зөвлөгөөг минь та нар үл ойшоожээ. Зэмлэлийг минь ч та нар ис хүсжээ. 하나님의 모든 교훈을 멸시한다고 했습니다. Бурхны бүх зөвлөгөөг үл ойшоосон гэж байна. 하나님을 멸시하는 자는 하나님도 멸시한다고 했습니다. 나를 멸시하는 자를 내가 멸시한다고 했습니다. Бурхан хэлэхдээ намайг үл ойшоох юм бол би ч гэсэн та нарыг үл ойшоохолно гэж хэлсэн. 하나님의 말씀을 멸시하는 것은 곧 하나님을 멸시하는 죄입니다. Тэгэхээр түүнтэй адилхан бурхны зөвлөгөөг буюу бурхны үгийг үл ойшооно гэдэг бол бурхныг л үл ойшоож байгаа хэрэг. 자, 26절. 26. Тиймээс би гай гамшиг дээр чинь инээн айдас хүдэс давтах цагт чинь илэглэнэ. 자, 이같이 이스라엘 백성들이 재앙을 만나고 여러 가지 참 어려움을 만나는 그 원인이 뭡니까? 하나님의 말씀을 듣지 않기 때문에 불순종하는 것 때문에 결국은 이런 재앙을 만난다는 것입니다. За энд гай гамшиг ирнэ гэж байна тийм ээ. Энэ гай гамшиг Израилийн дээр яагаад ирж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө өөрсдөөс нь болсон. Тэд нар өөрсдөө л бурхны үгийг сонсоогүй, бурхны үгийг дуулууртай дагаагүй. Тийм учраас бурхны шийтгэл буюу гай гамшиг тэдний дээр ирж байгаа. 자, 27절 읽어보세요. 27. Гамшиг та нар дээр шуурга мэт ирэхэд гай зовлон та нарыг хувь мэт нөмөргөд шаналл бэрхшээл дээр чинь буухад би инээнэ. 예, 두려움이 광풍같이 임하고 재앙이 폭풍같이 임하고 근심과 슬픔이 임한다는 것입니다. Гай гамшиг шуурга мэт ирнэ, гай зовлон хувь салхи мэт нөмөрн шаналл бэрхшээл дээр нь буух болно гэж. 28절 읽어보세요. 28. Тэгэхэд тэд намайг дуудана, би ис хариулнаа. Тэд намайг хичээнгүйлэн хайна, би ис олдноо. 예, 얼마나 참 이스라엘 백성들이 하나님 말씀을 듣기 싫어하고 책망을 듣기 싫어하고 하나님의 말씀을 멸시해서 하나님이 이와 같이 진노를 하시는 겁니다. Израилийн ард түмэн хичнээн бурхны үгийг сонсохоос дургуутсаж, хичнээн дуулуургүй байж, хичнээн бурхныг үл ойшоосон болоод бурхан тэдэнд ингэж хандаж байна вэ гэдэг нь ойлгомжтой. 너희가 나를 부르리라. 하나님이 그래도 대답하지 않겠다고 했습니다. Та нар намайг дуудавч би ис хариулнаа. 부지런히 나를 찾으리라. 그래도 나를 만나지 못할 것이다 했습니다. Та нар намайг хичээнгүйлэн хайх боловч би ис олдноо. 얼마나 하나님의 이 분노, 하나님의 진노가 이렇게 크십니까? Эндээс харахад бурхан 자, 29절. 29절. 자, 29절 읽어보세요. чин тэд мэдлэгийг үзэн ядсан эзнээс эмээхүйг ис сонгосон. 자, 30절. 30 дугаар эшлэл. Зөвлөгөөг минь тэд хүлээж аваагүй, зэмлэл бүрийг минь тэд огт хайхраагүй. 참 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 여겼다고 했습니다. Зөвлөгөөг минь тэд хүлээж аваагүй, зэмлэл бүрийг минь тэд огт хайхраагүй. 31절. 31. Замналынхаа үр жимсийг тэгэхээр итгэл болж, залмихөндөө өөрсдөө хахал болж.
32절. 저희 고요함의 зам은 гинэн хүнийг хүнээдэг, алмай зам нь тэнэг хүнийг мөхөөдгөө. 33절. 33. Харин намайг сонсогч нь аюулгүй байна. Хорон муугаас айлгүйгээр амар тайван аж төрнө гэв. 그러나 내 말을 듣는 자는 평안히 살며 재앙의 두려움이 없이 안전하리라고 했습니다. Харин намайг сонсогч нь аюулгүй байна. Хорон муугаас айлгүйгээр амар тайван аж төрнө. 하나님의 말씀을 듣지 않는 자와 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 자와 얼마나 서로 대비가 되고 있습니까? Эндээс харахад Бурхны үгийг сонсдоггүй хүмүүс харин Бурхны үгийг сонсдог хүмүүс ямар ялгаатай гэдгийг нь харагдаж байна. 그러니까 오늘 여기 스가랴 7장 세 번째 대지가 가르치는 교훈이 참 우리에게 오늘날에도 살아있는 것입니다. Тэгэхээр энэ Захария 7 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа энэ Израилийн ард түмний дуулуургүй төр төрх өнөөдөр бидний дунд ч гэсэн байгаа. 자, 스가랴 7장 14절을 읽어주세요. Захария 7-гийн 14-ыг уншийе. Харин би тэднийг салхишуурны хамт тэдний мэдэхгүй бүх үндэсний дунд тараам цацнаа. Тиймээс газар нутаг нь тэдний ард эзгүүрэн хоосорч хойш урагш нэг ч хүн явахгүй. Юу гэвэл тэд тааламжит газрыг хоосруулсан юм гэв. 자, 이것은 이스라엘 백성들이 남유다 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 거역하고 배반하고 이와시 그런 죄로 말미암아 하나님이 진노 가운데 바벨론 나라의 포로로 끌려가서 예루살렘은 완전히 황폐해지고 사람이 살지 못하고 그런 재앙을 만난다는 것입니다. Израилийн ард түмэн Бурхны үгийг сонсохоос дургуутсаж нүрээ буруулж тэр иш үзүүлэгчдийн үгийг сонсохгүй тулд чихээ хүртэл таглаж зөрүүдлэж байсан. Тийм учраас Бурхны уур хилэн тэдний дээр ирж Иерусалим ийхүү эзгүй хоосон газар нутаг болж бүх ард иргэд нь Бабилон руу цөлөгдөх болно гэдгийг хэлсэн байна. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님께서 우리와 함께 하시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. Харин бурхан минь энэ цагт ч гэсэн та бидэнтэй хамт байж нэгүслээ дургаж өгөөрэй. 우리가 배우는 이 말씀들이 살아 역사하는 하나님의 말씀이 되게 해 주시옵소서. Бидний суралцаж буй эдгээр үгс тэгэхээр амьд бөгөөд ажилдаг үгс болоход та туслаарай. 사람의 말로 받지 말고 하나님의 말씀으로 받아서 순종함으로 이 말씀들이 살아 역사하게 해 주시옵소서. Хүний үг гэж хүлээж авалгүйгээр бурхны үг хэмээн хүлээн авч тэгснээрээ таны үг амьд ажиллах болтугай. 그래서 하나님의 교회가 잘 되고 번성하고 하나님의 축복을 받게 해 주시옵소서. Тэгснээр таны чуулган таны үгээр тэжээгдэн тэтгэгдэж таны гэрүүлийг дүүргэсэн газар болох болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 이 시간은 이제 스가랴 8장을 공부합니다. За, Захария 8 дугаар бүлэг. 자, 스가랴 8장은 이스라엘의 회복과 영광에 대해서 기록하고 있습니다. 8 дугаар бүлэг болохоор Израилийн сэргэлт ба алдрын тухай өгүүлж байгаа. 이스라엘의 회복과 영광에 대해서 기록하고 있습니다. Израилийн сэргэлт ба алдар. 대지를 말씀드리겠습니다. За, хаваадлуудыг хэлье. 첫 번째 대지, Нэгдүгürt нь 예루살렘에 대한 축복. Иерусалимийн тухай ерөөл. 1절부터 8절.
1-8. 두 번째 대지, хоёрдугаарт нь 성전 지대를 쌓던 날부터 복을 주심. 잠시만요. 성전 지대는 성전 기초, 성전의 터를 Эзний өргөөний суурь тавигдсан өдрөөс эхлэн юрөөсөн. 성전 지대를 쌓던 날부터 복을 주심. Эзний өргөөний суурь тавигдсан өдрөөс юрөөсөө 9절로 13절입니다. 9-өөс 13. 세 번째 대지, 3-дугаарт нь 은혜 베풀 때에 행할 일. за би Библийн үгээр таард хэлж өгөхгүй байгаад байна. 하나님께서 은혜를 베풀 때에 행할 일. Эзэн нэгүслээ үзүүлэх үед хийх зүйл 14절부터 17절까지. 14-өөс 17. 네 번째 대지, 4-дугаарт нь 금식 절기가 변하여 즐거움이 된. мацаг байралт өөрчлөгдөж баяр наадам болно. 금식 절기가 변하여 즐거워하는 절기가 된다는 것입니다. Мацаг байралтууд нь баяр наадам болж өөрчлөгднө гэсэн үг. 18절에서 19절까지. 18-аас 19. 다섯 번째 대지, 5-дугаарт нь 여러 나라 백성들이 여호와께로 돌아옴. олон үндэстнүүд эзэн рүү эргэж ирнэ. 자, 이방의 여러 나라 백성들이 여호와께로 돌아온다는 것입니다. Олон улс үндэстний хүмүүс эзэн рүү эргэж ирнэ гэсэн. 자, 이것은 이제 20절부터 23절입니다. 20-23. 자, 첫 번째 대지, 예루살렘에 대한 축복. За 1-р хэсэг Иерусалимийн тухай ерөөл 1절을 읽어보세요. 1-р эшлэгийг уншия. Төв төмдийн эзний үг ирж айлтлаа. 만군의 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 했습니다. Төв төмдийн эзний үг ирж айлтлаа. 만군의 여호와라는 것은 원수들을 물리쳐 주시고 하나님의 백성을 언약대로 구원해 주시는 하나님을 가리키는 것입니다. Төв төмдийн эзэн гэдэг нь болохоор бүхэл дайснуудыг нь устгаж Израиль ард түмнийг тэр дайснаас хамгаалсан эзэн гэсэн утгатай. 특별히 스가랴 선지자는 만군의 여호와라는 표현을 아주 여러 차례 강조하고 있습니다. Ялангуяа Захария иш үзүүлэгч маань энэ номонд төв төмдийн эзэн гэдэг үгийг маш олон удаа давтан хэлж байгаа. 2절을 읽어보세요. 2절. 2-р эшлэл төв төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Би Сионыг үнэхээр харамлаж байна. Тийм ээ, асар их уур хэлэнгээр би түүнийг хардаж байна. 자, 이 시온은 여기서 시온은 에루살렘을 가리키는데 영적으로는 신약시대 교회를 가리킵니다. Сион гэдэг нь болохоор Иерусалимыг бэлэгдэж байгаа боловч бас шинэ гэрээний үеийн чуулганыг хэлж байгаамаа. 이 교회는 그리스도께서 피 흘려 값주고 사신 것이기 때문에 하나님께서 사랑하시는 것입니다. Тэгээд чуулган гэдэг бол Христ өөрийнхөө цусаар худалдаж авсан хамт олон учраас Бурхан чуулганд маш их хайртай.
하나님의 아들 독생자의 그 십자가 보배로운 피로 세워진 교회이기 때문에 하나님이 특별히 사랑하시고 보호하십니다. Бурхны цорын ганц хөө Есүс Христийн загалмайн цусаар золигдож аврагдсан тийм чуулган учраас Бурхан онцгойлон хайрладаг. 그래서 이 교회가 세상 사람들한테 이렇게 모욕을 당하고 멸시를 당할 때 하나님이 매우 안타까워하시는 것입니다. Тиймээс чуулган энэ дэлхийн хүмүүсийн тэр гутамшиг болох юм уу аль эсвэл гутаагдан доромжлогдох үед Бурхан маш ихээр харамлаж халгалдаг. 이 2절에 보시면 만군의 여호와께서 내가 시온을 위하여 크게 질투한다고 했습니다. 20-р эшлэлдэр төв төмдийн эзэн би Сионыг үнэхээр их хардан харамлаж байна гэсэн. 여러분, 여호와 하나님은 질투하시는 하나님이라는 것을 우리는 알아야 됩니다. Эзэн Бурхан бол харддаг Бурхан, хартай Бурхан гэдгийг бид нэр үргэлж санаж байх хэрэгтэй. 하나님의 택한 백성들이 망하는 것을, 죄 가운데 망하는 것을 하나님이 아주 크게 질투하십니다. Бурханы сонгосон ард түмэн, Израилийн ард түмэн гэм нүгэл дунд сүрч мөхөж байгааг хараад Бурхан маш ихээр харамлаж харддаг. 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것, 하나님 외에 우상을 섬기고 우상을 숭배하는 걸 하나님은 아주 질투하십니다. Бурханаас өөр хуурамч бурхад шүтээнүүдэд үйлчилж тэдэнд мөргөх юм бол Бурхан маш ихээр харамлаж харддаг. 하나님은 하나님의 택한 백성들이 특히 하나님의 교회가 세상을 사랑하고 세상과 벗대는 것을 아주 질투하십니다. Ялангуяа Бурханы сонгосон ард түмэн буюу чуулган энэ ертөнцийг хайрлаж, ертөнцтэй найзалж нөхөрлөх юм бол Бурхан маш ихээр харддаг. 여러분, 우리 하나님은 질투하신다는 걸 여러분들이 꼭 깨달으셔야 됩니다. Бидний Бурхан бол харддаг Бурхан юм а гэдгийг бид нар заавал санаж явах ёстой. 이 하나님의 교회가 하나님보다 세상을 더 사랑하고 자기를 더 사랑하고 이걸 하나님이 질투하시는 거예요. Бурханы чуулган Бурханаас илүү энэ ертөнцийг хайрлаж, эсвэл өөрийгөө хайрлаж амьдрах юм бол Бурхан маш ихээр харддаг. 여러분도 사랑하는 사람이 죄를 사랑하고 죄 가운데 살 때에 얼마나 그 질투가 일어납니까? Та нар ч гэсэн адилхан биз дээ, тийм таны хайртай хүн чинь гэм нүглийг илүү хайрлаж, гэм нүгэлтэй нөхөрлөд явах юм бол та нарт ямар их хардаж харамлах сэтгэл төрөх бол. 하나님은 우리를 질투하시기까지 우리를 사랑하셔요. Тэр Бурхан биднийг ингэж л хайрладаг байна. Биднийг хайрласандаа хардах хүртлээр тэгж хайрладаг байна. 하나님의 질투는 사람의 질투와 다릅니다. Бурханы хардалт бол хүний хардалтаас өөр. 하나님의 질투는 거룩한 질투입니다. Бурханы хардалт бол ариун хардалт юм. 하나님의 사랑은 거룩한 사랑이고, 그래서 하나님의 택한 백성들이 하나님을 사랑하지 않고 세상을 사랑하고 세상과 보시되고 나갈 때는 정말 하나님이 질투하기까지 우리를 사랑하셔서 징계하시는 겁니다. Бурханы хайрч гэсэн ариун хайр. Тэр Бурханы ард түмэн Бурханыг хайрлахгүйгээр энэ ертөнцийг хайрлаж, энэ ертөнцтэй нөхөрлөх юм бол Бурхан тэгж хардаж харамлах хүртлээр уурлан хэлгэнэж өөрийнхөө тэр сонгосон ард түмнийг шийтгдэгэ. 우리 하나님의 일꾼들도
이 하나님의 질투를 우리도 마음에 가지고 있어야 됩니다. Тэгээд Бурхны ажилчин болсон бид нар ч гэсэн Бурхны тэр хардалтыг зүр сэтгэлдээ тээж явах ёстой. 그 하나님의 백성들이 하나님을 떠나서 세상을 사랑하고 세상과 벗이되고 할 때 정말 하나님의 거룩한 질투를 가지고 그들을 사랑해서 인도해야 됩니다. Тэр Бурхны ард түмэн Бурханаас илүү өөр зүйлсийг хайрлаж, энэ ертөнцийг хайрлаж, ертөнцтэй нөхөрлөд явах юм бол бид нэр яг тэр Бурхны хардалтаар тэр хүмүүсийг хардаж, харамлаж байх ёстой маа. 자, 3절 읽어보세요. Даршлыг уншия. Эзэн ийн айлдаж байна. Би Сион руу эргэж Иерусалимийн донд оршноо. Тэгээд Иерусалим нь үнний хот хэмээн дуудагдаж, түг түмдийн эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болно. 이스라엘 백성들이 하나님을 불순종하고 범죄해서 하나님을 떠났기 때문에 하나님도 그들을 떠났다고 했습니다. Израилийн ард түмэн бурханд дуулуургүй байж гэм нүгэл үлдсэн учраас бурхан ч гэсэн тэднээс салнаа гэж байна. 그래서 예루살렘이 성전이 이렇게 원수들에게 이렇게 파괴되고 또 무너지게 돼서 황폐하게 됐다는 것입니다. Тэгээд 이게 3절 맞아요? 3절이 3절에 대해서 지금 얘기하고 있네요. 나 여호와가 말하노라 내가 시온에 돌아왔다고 했습니다. 그 반대인 것 같은데 내용이 그 하나님이 떠나는 것보다는 그것은 설명하기 위해서 지금 하는 거예요. 이 구절을 설명하기 위해서 과거의 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄함으로 하나님이 떠났다가 다시 그들이 회개하고 돌아오니까 하나님이 다시 돌아오신 거예요. За тэр саний хэлсэн нь болохоор энэ 3 дахь эшлэгийг тайлбарлахын тулд хэлсэн үг юм байна. Урд нь одоо Израильчууд бурханд дуулуургүй гэм нүгэл үлдсэн учраас бурхан тэднээс салж одсон. Харин одоо бурхан Сион руу эргэж ирнэ гэж хэлж байна. 하나님께서 내가 시온에 돌아왔다는 것은 이제 이스라엘 백성들이 회개하고 다시 하나님께 돌아왔기 때문에 하나님이 다시 예루살렘으로 돌아오셔서 그들을 다시 살게 해주신다는 것입니다. Тэгээд би Сион руу эргэж Иерусалимийн донд оршноо гэдэг нь л урд нь Израильчууд гэм нүгэл үлдээж дуулуургүй байхад нь бурхан салаад явсан боловч одоо тэд нэр гимшээд эзэн бурхан руугаа эргэж ирсэн учраас бурхан ч гэсэн эргэж ирж Иерусалимийн донд тэдний донд орших болно гэж хэлж байна. 이스라엘 백성들이 하나님께 범죄하고 하나님을 떠났다가 결국 그들이 바벨론 70년 동안 포로 생활을 하게 됩니다. 거기서 철저하게 회개하고 다시 돌아오게 되는 것입니다. Израильчууд бурханд дуулуургүй гэм нүгэл үлдсэн учраас бурхан тэднийг шийтгэж тэд нар өөрсдийнхөө гэм нүглээс болж Бабилон руу 70 жилийн турш цөллөгдсөн байгаа. За тэгээд тэр тэнд байхдаа гэм нүглээ гимшээд ойлгоод бурхан руугаа эргэсэн учраас бурхан тэднийг ч гэсэн буцааж Иерусалимд нь авчирсан. 그래서 하나님이 예루살렘에 다시 돌아오셔서 그 예루살렘 성전을 다시 건축하게 하셔서 진리의 성읍이라 하나님의 진리의 성읍이라고 하나님이 불려지게 한다는 것입니다. Бурхан тэднийг цөлгөөс нь буцааж авчираа зогсохгүй өөрсдөө ч гэсэн Иерусалимд эргэн ирж тэдний донд оршсон мөн Иерусалимыг дахин сэргээн босгосон. Тэгээд Иерусалимыг үнний хот гэж нэрлсэн. 이것은 신약 시대에도 하나님의 교회를 진리의 기둥과 터라고 했습니다.
진리의 신기래. 기둥과 터라고 했어요. Шинэ гэрээний үед ч гэсэн Бурхны чуулганыг үнний суурь ба багна гэж ярьсан байдаг. 예, 하나님의 교회를 진리의 기둥과 터라고 사도 바울도 분명히 기록하고 있습니다. Илч Паулын тухай тодорхойлсон байгаа. 그러나 이 교회는 하나님의 진리의 기둥과 터입니다. Чуулган гэдэг бол Бурхны үнний багна бас суурь юм аа. 그래서 이 하나님의 진리가 살아있는 것을 이 교회를 통해서 증거하시는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны үнэн бол амьд юм аа гэдгийг чуулганаар дамжуулан гэрчилж харуулдаг. 그리고 만군의 여호와의 산은 성산이라 일컫게 된다는 것입니다. За мөн цааш нь төв төмдийн эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болно гэсэн. 이와 같이 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 70년 만에 이제 회개하고 돌아와서 예루살렘이 다시 성전이 건축됨으로써 하나님의 진리의 성읍이라고 다시 이렇게 불리게 된다는 것입니다. Израилийн ард түмэн цөллөгт байхдаа гимшин эзэн рүүгээ эргэсэн учраас 70 жилийн дараа цөлгөөс буцан ирж тэгснээр Иерусалим нь үнний хот хэмээн дуудагдаж эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болжээ. 그리고 만군의 여호와의 산성이라 거룩한 산이라고 불리게 된다는 것입니다. Төв төмдийн эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болсон. 이 교회는 하나님의 진리가 터가 되어야 되고 기둥이 되어야 됩니다. Тэр чуулганы баган, чуулганы суурь нь бол эзний үнэн байх ёстой юм аа. Эзний үнэн нь чуулганы суурь болон баган болох ёстой. 그리고 거룩한 산이라고 했습니다. Энд ариун уул гэсэн байгаа. 교회는 하나님의 거룩한 산입니다. Чуулган бол эзний ариун уул юм. 그것을 우리가 증거하는 것입니다. Энэ бүхнийг бид нэр гэрчлэх ёстой юм аа. 이 산은 도덕과 영적으로 말하면 산은 도덕과 영적으로 높다는 것입니다. Уул гэдэг нь бол яс суртахуун нэгэсэндээ яс суртахууныг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сүнсний хувьд бол маш өндөр түвшин илэрхийлж байгаа. 하나님의 거룩한 성품을 산처럼 이렇게 드러나는 것이 교회입니다. Бурхны тэр ариун мөн чанарыг уул мэтээр өндөрт өргөн харуулдаг газар бол чуулган гэсэн үг ээ. 자, 4절과 5절을 읽어주세요. 4-5 дахь эшлэгийг уншъя. Төг төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Өгөд төгшөд дахин Иерусалимийн гудамжинд сууцгааж хүн бүр нас сүдрийнхээ хэрээр гартаа таягтай байна. Гудамжинд тоглож буй хөвгүүд доктор хотын гудамжнууд дүүрэх болно. 자, 4절은 만군의 여호와께서 이같이 말씀하신다 했습니다. Төг төмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. 하나님께서 다시 이제 예루살렘을 회복시켜 주시고 건축하셔서 하나님의 진리의 성읍이라 하나님의 거룩한 산이라고 이렇게 불려지게 된다는 것입니다. Бурхан Иерусалимыг дахин сэргээж тэгээд үнний хот ариун уул гэж нэрлэх болно гэсэн. 그래서 그 성읍에 하나님의 이게 축복을 해주시는 것입니다. За тэгээд тэр хотыг бурхан өрөөж өгнө гэсэн байна. 저는 예루살렘 그 성읍에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이다 했습니다. Яаж өрөөх юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь Иерусалимийн гудамжинд өвгөд хөвшөд дахин суух болно гэсэн. 그들은 손에 지팡이를 잡을 것이라고 했습니다. Тэгээд хүн бүр гартаа таягтай байх болно. 이것은 하나님의 축복으로 장수하는 노인들, 하나님을 경외하고 장수하는
복된 노인들이 많아질 것을 말하고 있는 것입니다. За энэ бүхэн юг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр Бурхны ерөөлөөр хүмүүс урт наслах болно. Бурхнаас эмээгчд ийгүү урт наслах ерөөлийг эдлэх болно гэсэн. 여러분, 하나님의 교회 안에 이런 장수하는 나이가 많으시고 장수하시고 하나님을 경외하는 그런 노인들이 있어야 됩니다. Эзний чуулган дотор яг ийм өвгөд хөвгшид өөрөлдвөл Бурхнаас эмээдэг, Бурхнаар өрөөгдсөн тийм буурлууд олон байх хэрэгтэй. 이 노인은 그 노인의 면류관은 하나님의 영광이라고 했습니다. Буурлын титэн бол эзний ерөөл юм аа гэж хэлсэн байдаг. 하나님의 교회에 이와 같이 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 이런 복된 노인들이 있어야 됩니다. Бурхны чуулган дотор бол ийм Бурхнаас эмээдэг, Бурхнаас өрөөгдсөн буурлууд бол олон байх хэрэгтэй. 그다음에 5절에 Дараа нь 5 дугаар ишлэл дээр гудамжинд тоглож буй хөвгүүд огтоор хотын гудамжнууд дүүрэх болно. 그다음에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에 뛰어논다고 했습니다. Дараад нь болохоор сая бол буурлуудын талаар хэллээ. Одоо болохоор гудамжинд хөвгүүд хотын гудамжнууд хөвгүүд тоглож буй хөвгүүд огтоор дүүрнэ гэсэн байна. 또 하나님의 교회는 이와 같이 어린 아이들을 통해서 또 소녀 소년들이 또 있어야 됩니다. Бурхны чуулганд бас хөвгүүд охид дүүр олон байх ёстой. 교회는 늙은 사람과 또 청년들과 또 젊은 사람들 또 소녀 소년들 어린 아이들 이렇게 하나님의 교회의 구성원으로 이렇게 있어야 되는 것입니다. Чуулган гэдэг бол бүх насны хүмүүс байх ёстой газраа өвгөд төгштөөс ахуулаад хөвгүүд охид залуус өсвөрчүүд нялх балчир хүүхдүүд хүртэл бүгд байх ёстой газар бол чуулган юм аа. 남녀노소가 교회에 다 있어야 됩니다. чуулган гэдэг бол хөгшин залуу бүх хүмүүс байх ёстой газар. 그 남녀노소가 서로 연합하고 서로 협력해서 하나님의 교회를 아름답게 견고하게 잘 세워나가는 것입니다. Ингэж өвгөд хөгшид хүүхэд багчууд гэх мэт бүх насны хүмүүс хоорондоо эвлэлдэн нэгдснээрээ Бурхны чуулганыг үтсгэлэнтэй болгох ёстой маа. 과거 이스라엘 백성들이 하나님께 범죄해서 하나님의 말씀을 듣지 않고 범죄하다가 결국은 하나님의 진노 가운데 바벨론 끌려가서 70년 동안 포로 생활을 했습니다. Урд нь Израилийн ард түмэн Бурханд дуулуургүй гим нүгэл үлдснээсээ болоод Бабилон руу сүлэгдэж тэнд 70 жил амьдарсан. 그때는 하나님의 예루살렘을 떠나셔서 예루살렘은 완전히 황폐하게 된 겁니다. Тэр Бурханы хот болох Иерусалимаас тийхүү явснаар Иерусалим эзгүй хоосон газар болж хувирсан. 이것은 교회가 범죄하면 하나님의 영이 떠나시는 겁니다. Энэ нэг ясандаа чуулган дээр ч гэсэн адилхан. Хэрвээ чуулган гим нүгэл үлдэх юм бол Бурхан тэр чуулганыг орхиж явна. 그러나 회개하고 다시 하나님께 돌아오면 하나님이 다시 회복시켜 주시는 거예요. Харин гимшээд эзэн Бурхан руугаа эргээд ирэх юм бол Бурхан тэр чуулганыг буцаагаад сэргээж өгөх болно. 과거 이스라엘의 모든 그 역사는 오늘날 신약 시대에 하나님의 교회의 그 모든 그런 상황을 보여주는 것입니다. Тэр Израилийн ард түмний тэр эртний тэр бүхэл түүхүүд нь бол өнөөдрийн сүм чуулганы
бүх бодит байдлыг яг тэр чигт нь харуулж байгаа. 그러니까 구약의 이스라엘 백성들의 모든 역사는 하나님의 교회를 이렇게 비춰주는 하나의 그림자로 보여주는 것입니다. Хуучин гэрээний үеийн Израилийн ард түмний бүхэл түүх нь өнөөгийн сүм чуулганы бодит байдлыг үнээр нь талдан харуулж байгаамаа. 예. 그러나 이제 이스라엘 백성들이 70년 동안 그 포로 생활하는 가운데서 하나님 앞에 회개하고 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 이제 돌이켜서 돌아왔을 때 하나님은 모든 다 그들을 용서하시고 다시 예루살렘 성읍을 이렇게 복되게 해주시는 겁니다. Израилийн ард түмэн 70 жилийн цэвэрлэгт байхдаа өөрсдийнхөө гим нүглийг олгож ухаарад эзэн бурхан руугаа гимшин эргэсэн үед эзэн тэднийг нутагт нь буцааж тэгээд Иерусалимыг дахин ийхүү сэргээж өгсөн байна. 그럼 여러분 교회에 남녀 노소가 함께 이렇게 공존해야 됩니다. Түрүүн хэлсэнчлэн чуулган дотор бол бүгшин залуу бүх хүмүүс хамт байх ёстой. 특히 여러분 주일학교, 교회의 주일학교가 잘 돼야 됩니다. Ялангуяа чуулганы хүүхдийн цуглаан үнэхээр сайн явагдах ёстой. 여러분 주일학교를 위해서 참 기도 많이 하시고 또 주일학교를 위해서 많은 희생과 봉사가 필요합니다. Та бүхэн ч гэсэн хүүхдийн чуулганы төлөө маш их залбирах хэрэгтэй. Мөн хүүхдийн чуулганы төлөө маш их золиос, зориулалт, үйлчлэл байх хэрэгтэй маа. 우리가 해마다 여름 성경학교를 하고 있지 않습니까? Бид нар 100 болгон хүүхдийн кемп хийж байгаа. 이것은 정말 하나님의 교회에 하나님의 사랑받는 자녀들을 잘 양육해서 장차 그 자녀들이 하나님의 일을 위해서 헌신하는 일꾼들로 우리가 훈련하고 교육하는 것입니다. Энэ бүхэн бол Бурхны хаанчлалын ирээдүйн иргэд болсон хүүхэд багчуудыг Бурхны үгээр сайтар сургаж бэлтгэн тэгээд тэд нар маань том болоод Бурхны чуулганд үйлчлэгч нар болохын тулд бид нэр зориулт гаргаж байгаа хэрэг юм аа. 자, 6절 읽어보세요. 6 дугаар ишлэл Түгтэмдээ эзэн ингэж айлдаж байна. Хэрэв эдгээр өдрүүдэд энэ ард түмний үлдгэсдийн нүдэнд энэ нь хит хэцүү байж байгаач миний мэлмид бас хэцүү байна гэж юу хэмээн түгтэмдээ эзэн тунхаглаж байна. 이와 같이 그 황폐하고 정말 다 무너져서 사람이 살 수 없는 예루살렘이 다시 하나님의 축복 가운데 이렇게 많은 사람들이 살고 번성하는 걸 볼 때 사람들이 기이하게 여긴다는 것입니다. За энэ одоо тэр нөгөө эцгүүрч хоосорсон байсан Иерусалим 70 жилийн дараа Израильчуудын одоо гимшлэр дахин бурхан өрөөж өгснөөр энэхүү дахин сэргэж байгааг харсан хүн болгон түүнийг үнэхээр эрхэмлэн хайрлах болно гэсэн утгатай. 자, 이와 같이 하나님이 하시는 일은 사람이 볼 때 신기하다, 놀랍다. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있는가? 이렇게 한다는 것이에요. 목사님, 좀 몽골 성경에 좀 뭐라고 나오세요? 6절 말씀. 달라서 한국어로 어떻게 되어 있어요? 한국어는 6절에 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 일이 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐. 만군의 여호와의 말이다 했습니다. 기이하다는 말은 기이하다는 말, 몽골은 뭘로 번역이 됐어요? 어렵게 보인다 이렇게 되어 있어서. 그렇지요. 사람 보기에는 이런 일들이 불가능하게 보인다 그 뜻이죠.
그러나 하나님께서는 어떻게 해요? 다 하신다는 것입니다. 사람 보기에는 불가능하게 여기고 어렵게 생각되지만 하나님께서는 약속대로 다 이렇게 구원해 주신다고. 하나님이 하신다 그 말입니다. За энэ Монгол орчуулгад нэг жоохон тийм эвгүүч юм шиг. 잠시만요. За байж байгаа би нэг өөр хувилбарыг хараадах. 하나님이 그 예루살렘을 다시 회복시켜서 예루살렘에 하나님의 백성들이 많이 살고 번성하고 그들의 축복을 받는 걸 볼 때 사람 눈에는 어떻게 이런 일이 일어날 수 있느냐 말이에요. 그러나 하나님께서는 다 약속대로 그렇게 구원해 주신다는 뜻입니다. За энэ нөгөө энэ манай нөгөө одоо нэг MOPS тий нөгөө утасны аппликейшн одоо 19-13-д болоо 2004 оны орчуулга дээр хэцүү байх энэ төр гэдгээр орчуулсан болохоор жоохон ингээд ойлгоход хэцүү байж магадгүй. Би энэ стандарт монгол орчуулгыг уншаад байгаа. Энэ арай дээр орчуулгатай юм байна. Төг түмдийн Яве энхүү айлдаж байна. Тэр үед энэ ард түмнээс үлдсэн хүмүүст ил явдал нь итгэхэд бэрх мэт байрч энэ нь надад тийм хэцүү зүйл гэж юу. Төг түмдийн Яве би тунхаглаж байна гэсэн байна. За инхээр жоохон ойлгомжтой болж байна тий. Энэ 19-13 4 оны орчуулга нь болохоор дахиад уншия. Эдгээр өдрүүдэд энэ ард түмний үлдгэсдийн нүдэнд энэ хит хэцүү байж байгаа ч миний мэлмид бас хэцүү байна гэж юу хэмээн төг түмдийн эзэн тунхаглаж байна. За энэ болохоор сая стандарт монгол орчуулгын хаар бол энэ бүхэн нь итгэхэд бэрх харагдаж байгаа боловч энэ нь надад тийм хэцүү байна гэж юу. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн нүдэнд болохоор энэ бол үнэхээр боломжгүй итгэхэд бэрх энэ Иерусалим тэгж хоосорцсон тий эзгүй хоосон газар болгоцсон. Гэтэл бурхан эргүүлээд тэр Иерусалимыг үнэхээр гайхалтайгаар тэгж сэргээж өгч байгаа нь хүмүүсийн нүдэнд итгэхэд бэрх харагдаж байгаа ч гэсэн энэ бол миний хувьд бол бурхан миний хувьд бол ерөөсөө тийм хэцүү хэрэг биш ээ. гэсэн утгатай. 그러니까 예루살렘이 다시 회복되고 이렇게 하나님의 축복 가운데 사는 것이 사람 눈에는 어렵게 보이지만은 그러나 하나님께서는 어려운 것이 아니다 그 말이에요. 무슨 뜻인지 아시죠? 네네. хүмүүс одоо тэр Иерусалимийн сэргэлтийг хараад гайхаж байна шүү дээ. Тэгээ үнэхээр итгэхэд бэрх ийм байж болно гэж юу. Тэгэхээр хүмүүсийн нүдэнд тэр Иерусалим тийм одоо эзгүй хоосон тий балгас болчихсон байсан тэр газар эргээд тэгэж бурхан сэргээж өгч байгаа нь үнэхээр итгэхэд бэрх боловч энэ бол бурханы хувьд бол ерөөсөө тийм хэцүү зүйл биш юм аа. 예. 이 모든 것이 사람은 할 수 없지만 하나님의 권능으로 하나님의 능력으로 이렇게 다 이루어진다는 것이죠. Тэгээ хүний хүчээр бол энэ бүхэн үнэхээр боломжгүй. Гэвч бурханы хүч чадлаар бол энэ нь бол боломжтой тийм хэцүү зүйл биш юм аа. 그리고 오늘날에도 하나님의 교회가 이렇게 번성하고 살고 번성하고 축복을 받는 것은 하나님이 하시는 겁니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурханы сүм чуулган ингэж хөгжин цэцэглэж амжилттай сэргэлттэй явж байгаа нь бол бүгд бурханы хүч чадал юм. 나는 여호와여 내게 능치 못한 힘이 있겠느냐. 하나님이 하시는 일은 능치 못함이 없습니다. Бурхан хэлсэн байдаг би бол эзэн надад чадахгүй зүйл байхгүй гэсэн. Тэгэхээр бурхан хэрэг хүсгэл юм бол хийж чадахгүй зүйл байхгүй. 7절. 7-р эшлэл. Төг түмдийн эзэн ингэж айлдаж байна. Үзэгтэн би өөрийн ард түмнийг наран ургах газраас ч наран шингэх газраас ч аврах гэж байна. 자, 8절도 읽어보세요. 8-ыг бас уншъя. Би тэднийг авчирч тэд Иерусалимийн төвд амьдрах болно. Тэд миний ард түмэн болж үнэн ба зөв шударгаар би тэдний бурхан нь болно. 이 구절은 이스라엘이 회개하고 포로에서 돌아왔을 때
하나님이 다시 성전을 건축하게 하시고 동방과 서방에 흩어져 있는 하나님의 백성들을 다 예루살렘으로 돌아오게 해 주시겠다는 약속입니다. Энэ 7 намдар ишлэл бол Израилийн ард түмэн гимнүглээ гимшээд эзэн бурхан руугаа эргэх юм бол бурхан тэднийг Иерусалимд цуглуулж өрнөн зүгээс ч дорн зүгээс ч өөрийнхөө ард түмнийг Иерусалим руу авчрах болно гэдгийг хэлж байна. Мөн эзний өргөөг дахин тэднэр барьж байгуулах болно гэдгийг хэлж байна. 자, 이것은 또한 신약 시대에도 하나님의 교회가 하나님의 말씀을 잘 순종하고 하나님을 잘 섬기면 동서로부터 택한 백성들을 많이 돌아오게 해주신다는 것입니다. Энэ шинэ гэрээний чуулганы хувьд ч гэсэн мөн хэрэгжүүлж болох сургаал байна. Хэрвээ бурханы сүм чуулган эзэнд дуулууртай байж эзэн бурхандаа сайн үйлчлэх юм бол бурхан өөрийнхөө ард түмнийг өрн зүгээс болон дорн зүгээс тэр чуулган руу авчирч өгөх болно, цуглуулах болно гэсэн үг. 우리도 이 약속을 믿고 오늘날 우리가 전도를 해야 됩니다. 부지런히 전도하고 말씀을 증거해서 택한 백성들이 그 복음을 듣고 회개하고 다시 하나님께 돌아올 수 있도록 부지런히 우리가 하나님의 복음을 전해야 됩니다. Тийм учраас өнөөдөр бид нар бурхны энэ амлалтанд итгээд сайн мэдээг илүү идэвхтэй дэлгэрүүлэх ёстой. Тэгснээр бидний дэлгэрүүлсэн тэр сайн мэдээг хүмүүс сонсоод гимнүглээ гимшээд өрн зүгээс дорн зүгээс чуулган руу цуглаж ирэх болно. 회개하고 돌아오는 하나님의 백성들을 하나님께서는 자기 백성으로 삼아주시고 성실과 정의로 그들을 돌보신다는 거예요. Тиймээс гимшээд эргэн ирж байгаа арт түмнээ бурхан үнэн ба зөв шударгаар удирдах болно. 우리 신약 시대에 우리 하나님의 일꾼들은 이런 약속을 발견해야 됩니다. 하나님의 약속을 발견해서 그 약속을 믿고 우리가 부지런히 복음을 전해야 됩니다. Шинэ гэрээний үеийн бурханы ажилчид болсон бид нар энэ мэд бурханы амлалтуудыг олж харж явах ёстой, харж сурах хэрэгтэй. Тиймээс тэр амлалтуудаас бат зуурч сайн мэдээг идэвхтэй түгээн дэлгэрүүлэх ёстой маа. 그래서 이 교회에 늙은 사람도 있어야 되고 남자, 여자, 또 청년들, 또 젊은 사람들, 어린아이들 이 교회에 이렇게 다 올 수 있도록 우리가 부지런히 말씀을 증거해야 됩니다. Түрүүн хэлсэнчлэн сүм чуулганд маань өвгөд хөвшин залуу, ялах балчир, эрэгтэй эмэгтэй янз бүрийн хүмүүс бүхэл нас хүйсний хүмүүс байх ёстой. Тэхийн тулд бид нар энэ амлалтаас бат зуураад эзний сайн мэдээг илүү эрч хүчтэй, илүү идэвхтэйгээр тунхаглан гэрчилж ярих ёстой. 하나님이 약속하셨잖아요. бурхан өөрөө амласан 남녀노소가 교회에 다 이렇게 번성하고 살고 번성하도록 하나님이 약속해 주셨습니다. бурхан өөрийнхөө чуулганд эрэгтэй эмэгтэй хөвшин залуу бүх хүмүүсийг байлгах болно гэж амласан. 여러분 이 약속을 믿고 부지런히 하나님의 말씀을 가지고 우리가 증거해야 되고 기도해야 됩니다. Энэ амлалтанд бат итгээд бурханы үгийг бид нар залхууралгүйгээр идэвхтэй зааж сургаж тунхаглан дэлгэрүүлэх ёстой маа. 네. 자, 그다음 이제 두 번째 대지에 성전 지대를 쌓던 날부터 복을 주신다는 약속입니다. Дараа нь 2 дугаар хэсэг эзний өргөөний суурийг тавихаас 59-р эшлэлээс эхэлж байгаа л. Эзний өргөөний суур тавигдсан өдрөөс эхлэн ерөөнөө.
자, 이스라엘 백성들이 예루살렘에 돌아왔는데 하나님의 은혜로 예루살렘에 다시 돌아왔는데 성전을 건축하지 않고 이렇게 하나님의 말씀을 불순종할 때는 하나님이 그들에게 여러 가지 어려움을 줬지만 이제 하나님의 말씀을 듣고 성전을 건축하기 시작할 때는 하나님이 이와 같이 복을 주신다는 것입니다. Израилийн ард түмэн цөлгөөс буцаж ирээд Иерусалимд оршин сууж ихэсэн тэгсэн ч гэсэн эсний өргөөг дахин сэргээж барихгүй байсан. Тэгээ тэр үед бол израильчуудад янз бүрийн асуудал, бэрхшээлүүд тулгарч байсан. Харин дахиад одоо эсний өргөөний суурийг тавиад эсний өргөөгөө дахин сэргээн барьж эхэлсэн тэр өдрөөс эхлэн Бурхан тэднийг янз бүрээр өрөөнө гэж хэлж байна. 그리고 이 구절에 보면 너희는 손을 견고히 하라고 했습니다. Эсвэршил дээр төв төмдийн эсний өргөөний суурь тавьц өдөр шүзүүлэгчтэй амнаас томцыг тэр үгүй сонсож та нарын гар өргөө баригдаж дуусах хүртэл хүчтэй байгээ гэсэн байна. 하나님의 성전을 짓는데 그 손을 견고하라고 했습니다. Тэгээ эзний өргөөг баригдаж дуусах хүртэл та нарын гар хүчтэй байгээ. 손을 견고하게 해서 하나님의 성전을 다 완성하라는 것입니다. Гараа хүчтэй байлгаж эзний өргөөг барьж дуусгаа гэсэн. 오늘날 우리도 손을 견고하게 해서 마음을 견고하게 하고 손을 견고하게 해서 하나님의 말씀대로 우리가 하나님의 구원 운동을 해야 됩니다. Эдгэрч гэсэн өнөөдөр гараа хүчтэй байлгаж, сэтгэлээ хүчтэй байлгаж Бурхны сайн мэдээний ажлыг хийх ёстой маа. 죄인을 회개시켜서 하나님께 돌아오게 하는 것이 오늘날 영적 성전을 건축하는 일입니다. Гим нүгэлтэй хүмүүсийг гимшүүлж эзэн Бурхан руу эргүүлж авчрах нь өнөөгийн бидний хувьд бол эзний өргөөг барьж байгуулж байгаа хэрэг юм. 여러분 복음을 전하십시오. 복음을 전할 때 이제 성전 이런 지대를 건축을 시작하는 것입니다. 복음을 전하십시오. Эзний тэр сайн мэдээг дэлгэрүүлсээр байгаарай. Эзний сайн мэдээг дэлгэрүүлнэ гэдэг бол нэгэсэндээ эзний өргөөний суурийг тавьж байгаа хэрэг юм. 여러분 나가서 늙은 사람도 만나고 늙은 여자, 늙은 남자도 만나고 젊은 사람도 만나고 어린아이들도 만나서 복음을 전하십시오. Гадуур яваад настай эрэгтэй, настай эмэгтэй, бас өсвөрийн хүүхдүүд, залуучууд, бас балчир бага хүүхдүүдтэй ч гэсэн уулзаад тэдэнд сайн мэдээг ярьж сайн мэдээг дэлгэрүүлээрэй. 이것이 바로 성전 지대, 성전 건축을 시작하는 거예요. Энэ бол эзний өргөөний суурийг тавьж байгаа эхлэл юм аа. 부지런히 사람들을 만나서 그들에게 복음을 전하십시오. Хүмүүстэй идэвхтэй уулзаж тэдэнд сайн мэдээг ярь. 그럼 하나님이 복을 주신다는 거예요. Тэгхийн бол Бурхан өрөөнө гэж. 그 사람들이 회개하고 돌아와서 하나님의 교회에 하나님의 택한 백성들이 이렇게 많아진다는 것입니다. Тэр хүмүүс гимшин эргэж эзний чуулганд ирснээрээ чуулганы хүмүүс ч гэсэн олон болно. 자, 그래서 하나님의 10절을 읽어보세요. 10-р эшлэл учир нь эдгээр өдрүүдээс өмнө хүн малын төлөө ямар нэгэн төлөөс байгаагүй юм аа. Орсон гарсан хүний хувьд дайсантай учир амар амгалангүй байсан. Бүх хүнийг би нэгнийх нь эсрэг тавьсан юм аа. 성전 지대를 쌓기 전에는 사람과 짐승이 일을 했어도 싹을 받지 못했다고 했습니다. За учир нь эдгээр өдрүүдээс өмнө гэдэг нь өргөөний суурь, эзний өргөөний суурийг тавихаас өмнө гэсэн. За тэр өмнө нь яасан бэ гэхээр хүн малын төлөө ямар нэгэн төлөөс байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл хүнч бай, малч бай тэр эзний өргөөний суурийг тавихаас өмнө хичнээн одоо ажилласан ч хичнээн зүтгэсэн ч гэсэн
тэр хөлсөө авч чаддгүй байсан гэсэн. 또 사방에 대적이 많아서 출입이 평안하지 못했다고 했습니다. За мөн эргэн тойронд нь дүүрэн дайсантай байсан учраас хүмүүс амар тайван орж гарч чаддгүй байсан. 또 성전을 건축하기 전에는 심령의 평안함이 없고 또 서로 백성들이 서로 싸우고 다투고 이렇게 고통을 주게 됐다고 했습니다. Бас бүх хүнийг би нэг нэгнийх нь эсрэг тавьсан гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр эсний өргөөний суурийг тавихаас өмнө Бурхан бүх хүмүүсийг биенийх нь эсрэг болгож тэгснэр хүмүүс зүрх сэтгэлдээ амар амгалангүй амар тайван орж гарч чаддаггүй. Тэгээд ажил хөдөлмөр хийсэн ч гэсэн тэр төлөөс хөлсөө авч чаддаггүй. Тийм л байдалтай байсан байна. 네. 하나님의 말씀을 순종하지 않고 이 성전을 건축하지 않으면 결국은 하는 일이 형통하지 못한다는 거예요. Ерөнхийдөө одоо Бурханы үгэнд дуулуургүй, Бурхан тэр сүмээ барай гэж хэлээд байхад тэр үгийг дуулуургүй дагахгүй, Бурханы сүмийг сэргэн барихгүй байх юм бол тэр хийсэн болгоно нь ямар ч одоо бүтэлгүй байх болно гэсэн. 자, 오늘날 우리 영적 성전이 뭐라고 했죠? 영적 성전을 건축하는 것이 하나님의 복음을 증거하는 겁니다. 하나님의 복음을 전파해서 사람을 회개시켜서 하나님께 돌아오게 하는 일입니다. Тэгэл өнөөдрийн хувьд бидний хувьд тэр сүмийн суурийг тавина гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэлээ? Түрүүн хэлсэн тийм ээ. Тэр эзний сайн мэдээг дэлгэрүүлэх нь тийм хүмүүст сайн мэдээг ярьж түгээх нь сүмийн суурийг тавьж байгаа хэрэг юм аа. Түүнтэй адилхан юм аа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр хэрвээ тэр сүмийн суурийг тавихгүй бол өөрөөр хэлбэл сайн мэдээг ярихгүй дэлгэрүүлэхгүй байх юм бол яг үүнтэй адилхан болно гэсэн. 그럼 여러분 그 섬기는 교회에 하나님이 먹을 것을 주시고 쓸 것을 주시고 필요한 것을 다 넉넉하게 공급해 주시겠다는 거예요. Харин өнөөдөр бид нэр эзний өргөөний суурийг тавьж өөрөөр хэлбэл тэр сайн мэдээг дэлгэрүүлж хөшин залуу ирэм хүмүүст тэр сайн мэдээг ярих юм бол Бурхан манай чуулганыг өрөөж идэж уух эд баялагаар дүүргэж өрөөж өгөх болно. 여기에 대한 그 설명이 학개서 2장 18절에서 19절 여러분 나중에 읽어보세요. 학개 2장 18절과 19절에 보시면 좀 더 구체적으로 나와 있습니다. Энэ тухай тайлбар нь болохоор Хаггай намын 2-ын 18-аас 19 дэх эшлэлдэр байгаа. Та бүхэн өөрсдөө олоод уншаарай. Хаггай 2-ын 18-аас 19. 자, 그다음에 11절과 13절을 한번 읽어보세요. 11절, 13절. 예. 12절은 빼고요. 12절 읽었잖아. 안 읽었나? 12절이요? 10절, 11절, 10절을 읽었잖아요, 우리가. 예. 그다음에 11절. 네. 11절부터 13절까지 읽어봐요. 11-ээс 13 дугаар эшлэг уншия. Харин одоо би энэ ард түмний үлдгэсэд урдын өдрүүдийн шиг хандахгүй гэж төв дүмдээ эзэн тунхаглаж байна. Үр амар тайван урган усан үзэм жимсэлж газар үр жимсээ гаргаж тэнгэр шүүдрээ буулгана. Энэ бүх зүйлийг энэ ард түмний үлдгэсэд би өвлүүлнэ. Юдагийн гэрээ, Израилийн гэрээ, та нар үндэстнүүдийн дунд хараал болж байсан шиг та нарыг ерөөл болгохын тулд би та нарыг аварнаа. Бүү ахтун гараа чангалагтун гэв. 네, 이제 하나님의 말씀을 듣고 성전을 건축하게 되면은 이와 같이 하나님이 이 말씀대로 복을 주시겠다는 겁니다. Бурхны үгийг сонсоод дуулууртаа дагаад эзний өргөөг бариад эхлэх юм бол Бурхан энэ мэтчлэн өрөөж өгнө гэж байна. 예, 평안한 추수를 할 것이라고 했습니다. Та нар үр жимсээ амар тайван хураах болно. 포도나무가 열매를 맺으며 땅에 산물을 낸다고 했습니다.
Ургацаа сэтгэл амар хураах болно, усан үзэмжин жимслэх болно, газар үр жимсээ гаргаж өгөх болно. 그리고 하늘은 이슬을 내린다고 했습니다. Тэнгэр шүүдрээ буулгаж өгнө. 또 이 남은 백성들로 하여금 이 모든 축복을 누리게 하신다고 했습니다. Тэгээд танаа ард түмний үлдгэсэд би энэ бүхнийг ерөөл болгож өглөөлнэ. 너희가 전에 이방 나라의 포로로 생활할 때는 저주 가운데 있었지만은 이제는 내가 너희를 구원하여 너희로 축복이 되게 해준다는 거예요. Та нар урд нь харь үндэстнүүдэд олзлогдож бүгдийн дунд хараал болж байсан бол одоо би та нарыг ерөөл болгоно. 그러니까 두려워하지 말고 손을 견고히 하라는 것입니다. Тэм учраас айлгүйгээр гараа хүчтэй чангалаа. 우리가 무슨 일을 만나든지 두려워하지 말고 하나님의 손, 하나님의 일하는 손을 견고하게 하라 그 말이에요. Юу ч тохиолдсон айлгүйгээр Бурхны моторт итгэж таатгаа. 우리가 하나님의 일꾼으로서 오늘날 하나님의 복음을 힘있게 증거하는데 손을 견고하게 하고 우리가 이렇게 충성함으로써 하나님의 교회에 이런 축복이 임한다는 것입니다. Хэрэг бид нэр Бурхны ажилчны хувьд өнөөдөр Бурхны үгийг тунхаглан дэлгэрүүлэх энэ ажилдаа өөрсдийнхөө гарыг чанга байлгах юм бол Бурхан энэхүү ерөөх болно гэж. 우리가 부지런히 일을 해야 됩니다. Тиймээс бид нэр идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. 이 부지런하게 하나님의 일을 하면 하나님이 반드시 이러한 축복을 하나님의 교회에 주신다는 것입니다. Бурхны ажлыг энэхүү хичээнгүйлэн идэвх сэтгэлтэй хийх юм бол Бурхан чуулгана энэхүү ерөөж өгөх болно гэж амлаж байна. 그래서 이제는 다른 사람을 도울 수 있는 그러한 복된 교회가 된다는 것입니다. Тэгснээрээ бусдад тусалж чаддаг ерөөлтэй чуулган болно. 기도하겠습니다. Хэлбэрээ. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун Бурхан амны танд баярлалаа. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 순종해서 성전을 건축할 때부터는 이제부터 하나님의 약속대로 복을 내려 주셨습니다. Израиль ард түмэн таны үгийг дуулууртай дагаж таны өргөөг дахин сэргээн барьж ивснээс ахуулан та тэднийг юусэн билээ. 우리도 하나님의 이 말씀을 잘 순종해서 하나님의 복음을 위해서 우리가 충성하고 열심히 우리가 일을 할 때 이와 같은 모든 축복을 우리가 받아 누릴 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Бид нар ч гэсэн таны үгийг дуулууртай дагаж таны сайн мэдээний ажлыг итгэмжтэйгээр хоош тавилгүйгээр итгэх сэтгэлтэйгээр хичээнгүйлэн хийх үед та бидний чуулганыг ч гэсэн тийгөө ерөөж өгөөрэй. 우리의 섬기는 교회의 남녀노소가 살고 번성하게 하시고 하나님의 축복 가운데 하나님께 영광 돌리는 교회가 되게 해 주시옵소서. Бидний үйлчлдэг чуулганд эрэгтэй эмэгтэй хөшин залуу итгэгчид дүүрэн байж таны ерөөл донд таныг алдаршуулдаг тийм чуулган болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.